Manipur ki Chief Minister Nongthombam Virena status ki COVID-19 vaccination ngasidagi Jenims Auditorium da hodokre puwari oihoragadaba malem da khwaidagi chawwa vaccination program oiragani haina launa river India sin pathungna ngasidagi COVID-19 ki vaccination Prime Minister Narendra Modi na Delhi dagi hodokiba ikan kanadana Manipur da su vaccination hodoki Jenims da attendant oiva khurai dagi ningombam Romes hairiba mioi asida state asigi ahanba COVID-19 ki vaccine Covishield gi dose adu kapi vaccination hodokpagi thauramga mari lainana Chief Minister Nongthombam Viren hai Prime Minister Narendra Modi na laibak asigi miyam gi damak tamthiraba laichat asi thengnanaba vaccine puthoknaba honarakpada laukiba thaudang amadi laibak asigi mafam sinba thungna chap manaba matamda vaccine asi phanghaliba asida ngamkhai leitana thagat phongdoki Healthcare workers singna laichat asi thengnanaba hotnabada lauriba thaudang singbusu singthaki amaromda vaccine asigi matangda social media da lana sandokpa asi laibak thivani expert amadi scientist singna sakhanglaba vaccine asigi matangda phamungda mobile phone ama pairaga akhang ahai saduna miyamda lana uhanba yaba wafam sing phongdokpiganu haina Chief Minister na haiki Advisor to Chief Minister Health Amadi Konthauzam Assembly Constituency ki MLA shu oiriba Dr. S. Ranjan na Manipur da su COVID-19 ki laichat asi thengnana ba laingak asina laukiba thaudang sing singtha kibaga loinana vaccine lakle haiduna miyam na laithokpa tagumsi makhatana SOP shingaktuna laichat asi lamdam asidagi muthatnaba hotnaminasi haiki Science na proof tawre, doctor na proof tawre, amma na proof tawre sa adu jhuri jhuri ra bako. Adu de khoi kamai tawni. Ranjan ai khara phagalo hai gre. Miyoi beda sigi kaino da ai khoi ki National Disasters Management Act ki makhada. Mingon na masi wrong message sando pe adi. Mingon da ki henbe adi. Scientifical proof erga di yes. Ma open debate taw be. Open ma dudai ma hai be. Natna Bharat ki sarkar scientific reason yauna prithvi ki oina World Health Organization na yaraga pira aba portama ki henba Natraga negative people, Natraga Togosimasi, National Disaster Management Act Makada. They should be punished. COVID-19 vaccination program asida Janimski staff sa mga si vaccine kapthokani loinana Manipur da ahanba tangkaki oina Janims yauna lairiba vaccination center tara asida su mioi chama kaptuna ngasi ahanba numit asida Manipur pumbagi oina healthcare worker listing amada vaccine asi kapthok naba pandam thamli Jenims ki oina institute asigi auditorium da vaccination center hangduna vaccine kap kadawriba mioi sing ningthina verify tawduna vaccine kapaki thabak chathaki vaccination center asida changlam daida police officer anina verification officer oina thamduna vaccine kap kadawriba mioi singi saktakche yengsinki loinana pre vaccination room amadi post vaccination room haina thamduna vaccine kap kadawriba mioi adugi hakjangi fivam ningthina yengsinduna vaccine kapki amasung vaccine kappa loiraba matungda minute kuntra post vaccination room da thamduna adverse effect laivra haiba adu doctor singna ningthina yengsinki Janimski director Professor T.S. Bimo amadi medical superintendent Professor K.S. Lokeshwar su ngasi vaccine kappada yauki Janimski director Professor T.S. Bimo Hozu vaccine kapal lor matung na thola matung da koi wai sabitan da lojage doctor vaccine se ngasi koi doctor su yawpina koi health workers sing sina haitare miyam mi mangjil thara kanda vaccine se koi kapal ka hit tawde haibu utna bagi damukta amadi miyam na seba tabu nuaina bang sidi kaptok po haubusida doctor wakalon thambi akoi last 10 months in the COVID ki chaitheng si akoi society da lairiba mi khuding makna mayok nare masi adu hujik ti in the last 1 week ta COVID ki tagi sibasi zero dala masi mayam loina makna phajana SOP ngaktana phajana honabagi result ne masi ngakthok na basi akoi gi vaccine na masi akoi gi masi puthoraiba Kogi research scientist mayam da ai thaganengi maramdi loina maksi infectious disease mayam gi control si masi loina maksi finally vaccine is the preventive solution itatatana media da lauriba SOP
ꯐꯦꯛꯁ ꯃꯥꯛꯁ ꯎꯞꯄ 3 ꯐꯤꯠꯀꯤ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯇ ꯇꯤꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯇꯥꯏꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯞ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯟ ꯋꯥꯁꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯇꯝꯊꯤꯔꯕ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯇꯤꯕꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ 100% ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯝꯃꯔ ꯁꯤꯖꯟꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯥꯅꯔꯤꯕ ꯇꯥꯏꯐꯣꯏꯗ ꯗꯥꯏꯔꯤꯌꯥ ꯃꯁꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯃꯥꯛꯁ ꯎꯞꯄꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯦꯟ ꯁꯦꯅꯤꯇꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯖꯕꯗ ꯅꯤꯌꯔꯂꯤ 70-80% ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯀꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯁꯨꯄꯔꯤꯟꯇꯦꯟꯗꯦꯟꯁꯨ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯑꯁꯤ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯍꯥꯛꯀ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟꯁꯦ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩ ꯅꯣꯛꯏꯁꯤꯅꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀꯤꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯝꯕꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯛꯆꯦꯡꯅ ꯆꯤꯛꯄꯗꯒꯤꯕꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀꯥꯞꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯍꯩ ꯑꯗꯨ ꯋꯤ ꯑꯥꯔ ꯒꯤꯚꯟ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁ ꯑꯦꯟ ꯋꯤ ꯑꯥꯔ ꯁꯣ ꯁꯤꯌꯣꯔ ꯗꯦꯠ ꯋꯤ ꯋꯤꯜ ꯕꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯇꯦꯠ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁ COVID-19 ꯑꯣꯀꯦ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯑꯁꯤ ꯀꯥꯞꯄ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯄ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯗ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯔꯨꯃꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ SOPꯁꯤꯡ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯛꯁ ꯎꯞꯄ ꯈꯨꯠ ꯁꯥ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯝꯕ ꯁꯦꯅꯤꯇꯥꯏꯖꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯤꯡ ꯃꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯗꯨꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯥꯏꯅꯥꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯌꯥꯎꯅ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯁꯤꯃꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯀꯨꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯛꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯃꯁꯨ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯝꯂꯛꯂꯤ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯄꯔꯁꯟ ꯀꯕꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯥꯎꯗꯝꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯃꯌꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯆꯥꯟ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯏꯝꯐꯥꯜ